Kumba syakem yau dia samla kasi na lengka. Bakan to persyari. Batban Krisyan ya kakam tombor ki leno ha pahalgam. Kata ha ka Arab Sautari ubna yayong. Chong ta usnam archar Arabsan. Hato kin kiam nyam sayau ni wei samla garo. Ubalakan to persyari. Ha ka bukul Krisyan ya kari Pakistan. Ha pedeng kaneka cingkia ketat. Jongka India bata Pakistan. Dia menta Tony Apek, Yaka Jinkran, Persyari, Jongni Samlan, Nagarohil, Lengba ka video about flight, Haka Facebook account Jeng Jindabad, 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 Jindabad. Hindu orang sisinya mo, ada Hindu yang kote wala sini ada nidika. Mana anjing Kristian yang koba, wah Hindu orang dia Jai Shri Ram ni na, kote kalenga, bano kote kerja nak kote kalenga. Uni zaman saya Pakistan ni teroris orang. Para Muslim yang kuba bisa orang macam sana jamai sana jarak kirang bisa orang tu guru orang kalanya uni zaman sa kita nang bal Pakistan ni teroris yang ada India orang nak peuna Hindu orang ku buat kalah uni zaman nang Pakistan support ka Pakistan jindabad Pakistan jindabad tu na asong mai bana wa Hindu orang cakap apa tuan deh Hindu orang cakap mai na video kumu Jai Shri Ram na Maya Ram na Nidik cura kau cura mana Kristian aku bisa sote kalau orang wah ro kalaki kalau orang wah India ni mandang orang namja eh Hindu orang pun nidik kamu apa India ni saksang yang na apa Pakistan support katanya mana bisa Muslim aku kasan yang bisa sote kalau ini mana Hindu orang aku India ni Hindu orang aku bisa gue kalau ngam sih jo ini mana langsung bah unsur tansibo orang namja dia Hindu orang Jai Shri Ram ni mana berjaya orang aku soa aru mandang aku sota ini mana Pakistan jindabad aru India bah jindabad Hindu orang mudabat.